April ni som ni pali ni min zirtop ni khan Manipur state a Kuki le Naga buaina chuan zual lampanin mi pathum lai nun na an chan Meitei Kuki buaina are ta dewa Manipur mi puiten nun phungpa ngai an mangle theidon ta nia kan ngai lain February thla atang khan Kuki le Naga kara buaina achuak ta fowa tuna chuan indona taktaka anlu to ni in alang February ni sari litan Ukhrul district buaina atanga April ni sari Tonglau bi awang leikai Bisnupur buaina thleng khan athiam jok atwar tu jok angin Kuki le Naga te anin chala buaina tire tura malak na lam ero athok na lo hle Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan chuan du sakle thleibik nei lo takin ma la a deputy pani tepo a mangtang kai viau thin chuti lain tangkhul Nagalam hi tu te emo anmong hiat saktu hi anom ngei ni in alang nimin thil thleng chungchanga hian Kuki le Naga Civil Society te chuan thiam thu an soi ve a Kuki Organization for Human Rights kohur te soidanin tangkhul Naga ten mulam le songphal Kuki khwa te chu nimin jingdar nga le achan vela an baya Kuki volunteers pani thin mi engamazatin hliam an tuar ni in an soi thi tei kumsom li pakhat mi let lal sit lo le kumsom ni pani mi paumin lun holai te anni Naga Village Guard NVG Central Command chuan kohur thu chwa hi phua chop ani tin an chang le ta Sirakhong le Sinakei thel khua village volunteer duty te chu Kuki helpol ten anron ka masa ani anti Horsok mi zamang Naga kumsom ni pakomi chuan nunna achana midang paliten hliam antuar ve Tangkhul Naga Long Working Committee chuan Naga Village Volunteer ten patrolling an nei lain Kuki helpol suspension of operation SO hnuaya omten anlolam bunani anti ve thung Naga Kuki buaina wangin February sangni somni paruka tangkhan mi pali lai anthi to a nimina mi nen mi pasare anthi ve tareng mai Manipur sarkar omdan enin buaina hi anthunun thei tak don lo ni in alang tunge dikjok Kuki nge Naga ti lam hi chu kan soipha kanilo ma se thil ha dam thlak tak chu 99% Christian ve anni a kan thurin te adikani chuan van pathian ro rel na ma an lading ve dona chumi huna chuan ala chiangang chu kan sa khwana Christianity hian kan buaina te minchin fel sak thei tlat lo la ya hi isua tel lo Christian na Krista tel lo ko hran ni na ani theyangem ti te rilrua alang Ukhrul district chunga Kuki CSO working committee chuan nimin thil thleng hi Tangkhul Naga ten indona an puang ani anti a boruak aziam lo chuan Kuki ten manin vernan theitop an chua vek tur thu an puang an soidanin Tangkhul Naga ten nimin khan Kuki khwa heng mulam songphel mongkot chepu sangkai le zalen bungte an beikwal veka mulam khwa in som paruk chu an halbok Central Security Force Fort Mahar Regiment te an thleng mal hlawa chiatna na sajok a thleng lo ni in an soi Ukhrul district Kuki CSO te chuan Meitei Arambai Tengol le NSCNIM EF te Ukhrul district chunga Kuki te umdar turin an thok dun ni nan ngaya achan chu Arambai Tengol ten sarkaral thom an ruk chhuate an mang ni in an soi Voin April ni som ni panga khan Coordinating Committee on Manipur Integrity ko komi malak na hnuaya Chief Minister Bangla thleng kongzo an huai hota Imphal khopui mun sang sarkar chunga lungoi lo na protest rally a ombok protest fight ten Chief Minister chu CM Secretariat an hu a Manipur CM hena ko komi chuan memorandum an thelu ta zona paruk an pe ani chung te chu pakhatna Manipur State Sarkar in Central Sarkar chu proxy war ti top turin angen ngamangem pani na Manipur atanga Kuki narco terrorist chuak turin State Sarkar in ma ala donem pathumna
ตรงเล่าบีเลเตรียมกระสมทิลเทงะคานมณิปุรสรการินโรเรลนาดิกอเปอังเอ็มปาลีนะ CRPF สิไลกาอวางา civilian มีปฐุมทีนะคะ judicial inquiry อมทยังเอ็มปังานะ internally displaced people IDP เตอมนาตูรสรการินอังไงตัวสักดอนโลเวมนีปารุกนะ suspension of operation SO state สรการินเทียดอัตุเมมตีเตอันจอดmeeting a hian meira pai bi te antel ve boka chief minister chu malak atum dan action plan puang turin an phuta ma se khemchan sing chuan thil thlen dan kim chang azir chiang meka malak atum dan ala puang thailo ani april ni seria tonglau bi bisnupur bompo awanga thi naupang ruang pani chu morka alom renga thi chung ten poi khoi tu te man an ni ma chu ruang lak chwa an latum lawani voin khan manipur chief minister chuan thi chung te hena ngen na asiama hetianga naupang ruang pani ngai saktu omlo angmaya azal reng hi state sarkar chuan hreom ati ani poi khoi tu te man turin agency sang ten ma an la reng thi chung te le JAC te kan be pop boka ruang hi thla liam ni to se kan ti tak zet thil thleng chi sang awangin lungoi lo na atama soifel thailo boina omlo World War II meu po dokana soifel ani ti in press meeta asoi tunlai hian manipur chief minister Hlui Biren Singh chuan political party thar kangleipak praja party adin don ni in thu athanga phua chop nge thudik ti pheichu kan threlo Norem Mohen chuan India Today North East kuki propaganda ani thu aziaka April ni som ni pakhat khan Union Home Minister Amit Shah chuan Biren Singh hi akawa akau chan hi thu chiang tu mainan threlo Manipur state din mun law and order chungchang chuni se chief minister le home minister te an oma Biren Singh hi ko ani lowang chuwangin engamo tak chu awmani mel Manipur Legislative Assembly hi kumsang ni som ni pasar February thla vela in thlang tur ni in tuna BJP MLA som thum pasari te hian BJP ticket mangin tlin an hu phura abik takin meitei BJP MLA ten regional party din mai andu to ani Manipur BJP chunga Biren Singh Paul Assembly Speaker Thokchom Saria Batra Singh Paul an oma an pani hian state regional party din veve antum thu kumsang ni som ni panga February thla khan report alo omto ani Manipur boy nuwa election masaber Lok Sabha khan Congress chuan seat omzong pani ala a kha khan state assembly election din muntur a hrilloka BJP atanga la chu ngaman omani chuan an huaisen viau ti na ani thayang